Fire is getting down. Tuli hakkab varsti lõpetama. I remember coming here as a 5-year-old boy in 1970 with my father and the friends, and this was our Estonia, our free Estonia at the time, here in Long Island, in Middle Island, Quorn, New York. Palju mälestusi. 70 aastal minu isaga koos ja vennaga. Siin oli meie vaba Eestimaa tollel ajal. See on väga hea, tore asi. Minu isa hakkas siin, aitas, ta valmistas see maja uksed ja aknad ja tema sõber Tiit Läkmets tegi see katus.